ukartong kasenrop Regional Democratic Alliance RDA na kabenta kasyuki Lok Sabha na Shillong u ba Robert June Kharjarin. Menta kasni ulaong bagi jing trong kachat ban riu bat kari hnyau trep kisyong hapo kayeng dor bar thau an bat kaniken kadai kadaw ba ula chiet ban yakun ya ke election MP. Ulaong ba gajala kaladawa ban pentri kam ya ka ILP hajala Meghalaya bat la penlong ru wat ya gajing ki hanong ba New Delhi na kabenta ban kenthop langno ya ka ktien khazi bat karu Henry kani kam shem la poi shanu ru da ka ba pentikna ba un sakren ya ki mat chong gajala hapo kayeng dor bar thau an uba Kharjarin ulakular ba un salong kasur chong ki kani gajala Itawa berpeluangnya kita kasih betin kalau hak kerja kebapra jog dari punya terekam jog masukkan India kelempoi sama semua lalu yakhi menga buat mengilang baru hadu deliru kelempoi nikam miso seneng miso pangnut ya kita kecing sale ben jog kipreu kejongi kibasa athan border kibun ba kinong rangbang kibun ba kinong tham maram kijongi kibasa atau ke border kada kendu aki hapor banglet disin habakot omdan utaw LP ubalong ya kasokar India bapenbet no yo fokusan mujongi